Reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro byawe ya TV show. Twizere ko umeze neza. So weekend yawe twizere ko imeze neza rwose. Niba itameze neza kandi umunsi n'ejo bigakunda. It's a sport news, breaking news. So nahandi usanga amakuru yizewe usibye hano kuri ya TV show. Mubana nanjye Jean Bosco Abayisenga. So rero reka ngire ko amakuru yacu turaza kuyahera hano mu Rwanda, turaza kukubwira byinshi muri equipe nationale igihugu Amavubi, ndaza kukubwira ku matransfer avugwa hano mu Rwanda, muri Rayon Sport, muri APR FC hose turaza kukubwira. Ntagaraho gusa kuko turerekeza ku mugabane w'Iburayi, ama equipe arimo Arsenal, Chelsea ndetse nandi atandukanye yakamejeje arifuza abakinnyi bakomeye kurugira ngo umwaka wa 2023 2024 uzabe uba amahire kuri aya ma equipe. Kuri Manchester United nayo uraza kumenya byinshi bigezweho muri iyi equipe. So rero reka amakuru yacu tuyahere hano mu Rwanda, muri equipe nationale igihugu Amavubi, aho hari kuvugwamo amakuru menshi. N'imyugariro Uwimana Noel wakinaga usanzwe ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu asanzwe ari umukinnyi ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahamagaye muri equipe nationale igihugu Amavubi ku nshuro ye ya mbere, ariko kuri iyi nshuro akaba atabashije kuba akina umukino bazaba bakinamo na Mozambique bitewe n'ikibazo cy'imvune yagize mu myitozo. Uyu musore akaba yamaze kuba afata rutemikirere yisubirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numwe mu bari bitezwe mu bagombaga gufasha ikipe y'igihugu Amavubi, ariko ntago byakunze kubera yuko nyine uyu yaje kuba agira ikibazo cy'imvune. Tukiri muri equipe y'igihugu Amavubi, nakubwiye ko yitwa Rafael Yorke, nakubwiye ko atazaboneka muri uyu mukino. Nakubwiye kandi ko uwitwa Emmanuel Manishimwe aka Mangwende yamaze kuba asanga bagenzi be ndetse agomba kuba afatanya ni iyi equipe. Ni nyuma yuko byari byavuzwe ko uyu musore atazitabira ubutumire bw'iyi equipe kubera inshingano za equipe ya Fadaba. Rero bikaba bivugwa ko rero uyu musore rwose nawe yamaze kuba ajoininga equipe y'igihugu Amavubi, ndetse agomba kuba ari kuri liste y'abakinnyi 11 bagomba kuba babanzamo muri equipe y'igihugu Amavubi. Ni umukino bazakina na Mozambique, ni mu rwego rwo gushaka tike y'imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika izabera muri Cote d'Ivoire. Iyi ni imikino igeze ku munsi wa 5 mu itsinda L, aho iyi equipe iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 2. Iyi equipe y'umutoza Carlos Aros Ferrer ikaba iri ku mwanya wa nyuma, ikaba iri gushaka buryo kibyibuze mu mikino yose isigaye igomba kwitsinda kugira ngo yizere ko yabona itike. Ni urugendo rutoroshye kuko gutsinda Senegal ugatsinda Mozambique ni ibintu utavuga ko byoroshye, ariko umutoza Carlos Aros Ferrer kuri we avuga ko ari ibintu bitagoye. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri equipe y'ingabo z'igihugu ni APR FC ndetse na Rayon Sport. Tubivugireho rimwe, duhereye muri APR FC. Iyi equipe ntabwo yari yatangaza ko izakoresha abanyamahanga umwaka utaha w'imikino, ariko batangiye kugenda bavugwa. Yitwa Milton Kalisa, ni umugande. Uyu nguyu benshi baramuzi, ni kizigenza abimazemo igihe. Uyu biravugwa ko yamaze kumvikana na equipe y'ingabo z'igihugu. Undi mugande ni uwitwa Aran Kaiwa, uyu nawe twarabibabwiye. Uyu nawe yamaze kuba rwose ngo yumvikana na equipe ya APR FC. Ubu ugezweho ni umukinnyi ukina muri South Africa cyangwa se muri shampiyona ya Afrika y'Epfo. Ni umunya Nigeria. Icyo wamenya cyo ni umwe mu basore bamaze kuba baba top scorer mu gihugu cya Malawi, ubwo yari arimo akina muri shampiyona ya Malawi. Ni top scorer, ni umwe mu bakinnyi. Kumenya amazina ye bitewe nuko nyine bitari byatangazwa byinshi kuri uyu musore bigoye, gusa nyine abakurikiranye uyu musore bavuga ko ari umwe mu basore bagomba kuba bafasha iyi equipe y'ingabo z'igihugu.
icyo wamenya kandi nuko bivugwa ko iyi ekipe izakoresha cyangwa se izagura abakinnyi basaga 8 b'abanyamahanga, akaba ari nayo mpamvu itari kubarizwa ku isoko ryo kugura abakinnyi hano mu Rwanda. Muri Rayon Sport, iyi ekipe ya Rayon Sport biravugwa ko ibiganiro bigeze kure n'umunyamaroc. Uyu nguyu ni umunyamaroc, baramuzi cyane, ni umusore wa Raja Casablanca. Uyu yakiniye ekipe ya Rayon Sport n'ubundi yabaye ayikinira ubwo yinjiraga muri Rayon Sport ari kumwe na Liandre Willy Esombe Onana. Uyu nguyu akaba yaratijwe Rayon Sport muri ubwo yari ifitanye umubano na ekipe ya Raja Casablanca. Uyu nguyu akaba yitwa Youssef Labu, ni umwe mu bafashije ekipe ya Rayon Sport kwitwara neza ubwo yari ayirimo. Gusa bitewe n'ibibazo by'umushahara ndetse n'ubukene bwari muri Rayon Sport, yaje kuba ayivamo. Gusa ibiganiro bigeze kure n'uyu musore ngo birashoboka ko yaza kuyikinira. Ni nyuma y'uko iyi ekipe ya Rayon Sport itakaje umukinnyi wayo yitwa Liandre Esombe Willy Onana. Uyu musore rero Youssef Labu biravugwa ko yaba yamaze kuba yumvikana na Rayon Sport. Dukomeje n'amakuru yacu, reka tukubwire ko ku mugabane w'i Burayi amakuru ari mu ma ekipe yanyu mukunda Arsenal, biravugwa ko nyuma y'uko itanze miliyoni 80 kuri Declan Rice ndetse na miliyoni 10 zindi zo kurenzaho cyangwa se z'ama add-ons, bikavugwa ko ekipe ya West Ham yayanze. Ekipe ya Arsenal ikaba yateguye bid ya kabiri ya miliyoni 100, ni umufungo wa miliyoni 100 z'amapaundi. Bivugwa ko ibyo kumvikana Arsenal ndetse na Declan Rice bamaze kuba bumvikana ibyabo, hasigaye kumvikana na ekipe ya West Ham. Rero Arsenal ikaba yajyanye bid ya kabiri ya miliyoni 100. Kugeza ubu nta cyari cyavugwa kuri ekipe ya West Ham niba izemera cyangwa itazemera, ariko mbere y'uko isoko ryo kugura no kugurisha ritangira ku mugabane w'i Burayi, ekipe ya West Ham yari yavuze ko yifuza miliyoni 100. Reka tuze turebe ko uyu musore yerekeza muri ekipe ya Arsenal. Si uwo nguwo gusa, kuko iyi ekipe iravugwa kuri Latavia, ni umusore w'imyaka 19 akinira ekipe ya Southampton Wanderers, ni ekipe ya Southampton cyangwa se The Saints cyangwa se abatagatifu mu Kinyarwanda nk'uko bakunda kuyita. Iyi ekipe ikaba ivuga ko rwose igomba kuba igurisha uyu musore muri ekipe ya Arsenal, ndetse rwose akaba agomba kuyerekezamo. Dukomereza muri ekipe ya Chelsea The Blues. Iyi ekipe ikaba yamaze kumvikana ibireba ku giti cye n'umusore Moise Caicedo ukinira ekipe ya Brighton and Hove Albion. Uyu musore bikaba bivugwa ko baba baramaze kumvikana ibimureba ku giti cye. So yateguye miliyoni 80 ndetse n'izindi zirengaho, ariko ekipe ya Brighton ngo niyiteguye kuzifata kuko irifuza miliyoni 100 zuzuye. Ikibazo gisigaye ni ukumenya ngo ese ekipe ya Chelsea miliyoni 100 irazitanga cyangwa se nizitanga. Gusa ibimureba ku giti cye, umushahara wa miliyoni 300 by'amapaundi niwo mushahara agomba kuba afata. Yitwa Moise Caicedo, agomba kuba yerekeza muri iyi ekipe. Manchester United tuyisorezaho, bikaba bivugwa ko noneho ku kigero cya 90% yamaze kuba itandukana n'umunyezamu wayo David De Gea. Nubwo bitari byaba confirmed, gusa David De Gea ntago ari kumva ibyo kuba yagabanyirizwa umushahara kandi akaguma muri ekipe ari umusimbu.